Asithathe leli thuba sivusele umakholisi esinawo la sivusele i-media lekhona nakuwo onke amaswati lakhona ikakhulukazi isebenzi kahulumeni. Sicela kuthathe leli thuba sibonge ukuthi namuhla sikhona ukuhlangana nokukhulumisa indaba ematima lesoke isiphethe ematima sisebenzi kahulumeni indaba ye-motion. Umsebenzi uyawukhumbula ukuthi kusukile leli viki sokuthi amakhulumisa lenzalo ukukhulumisa indaba ethi kufanele ukuthi sinotshe inyanga ya-April inyanga yokuthi sinotshe. So nangabe kwinyanga yokuthi sinotshe lokho sakhona phinde siqhubeke sichaze sigcizelele nakuwo onke emaswati ukuthi notching is the right yokusebenza kahulumeni. Bekhona ama-contract of employment nabekhona futhi ku-general orders akhe hulumeni. So-ke sineke isisebenzi kahulumende emva kwe-salary review ebhekayo emunyaka ophelile sesifika lakhona sivumelana nohulumende mhlaka 15 October 2025 ukuthi siyangena siyaqala siyanotsha ukuthi siyathola i-salary review sicala kunotshwa. Nasivumelana ukuthi sicala kunotshwa asichaze bakhona ku-understand ukuthi ucale uhulumende uqhamuka ne-proposal ethi utasinikela sithi 4% of the offer besinikele yona consultant bese usinikela i-back pay yona. So safika lapho-na sithi abantu bafuna ukuba-understand ukuthi asibhalisana ne-back pay. Sathi uhulumende akathathe le mali ebekayibekele ukuthi utasinikela ngayo i-back pay, ayithathe leyo mali leyo ayende ingede ngala ungabe 64% of what you're supposed to be, but ingede ukuze kuphuma ukuthi kube 100% of what you're supposed to get. Bese-ke yena ngoba bekathi utasinikela 64% bese le balance uyosingede ngaJuly 2026. Sathi cha akungabi-ke kule increment la sikoneta yona, but angamane asikonete le back pay. Savumelana ukuthi akube ngiyo la sibhadala ngalo July. Babonakala ukuthi bekune-allowances nawo befuna ukuthi siwathole ngalo October, but le mali beyingamaphi-ke lo 100%. Iyakha 50% besilayithe kulo 100%. Sathi siyifuna ukuthi lokukhula kwale mali ikhule njengekusho kwa-consultant ibe 100% implemented as per uchaza kwa-consultant. Yakhuphuka-ke sathi akuthathe lama-allowance siwadiferishe siwayise ukuthi nawo akasibhadale ngalo October ngalo July, but-ke atawubhekdeyithwa wona to October. Lokunye-ke wathi nasesendeni lokho bakazala ukuthi kule back pay une-portion uyakhona phuma 100%, bese siyakhona kuthola at least 15% of what we are supposed to get as a back pay. Lokho ukuthi kwasala 85% of what we are supposed to get as a back pay ngalo October waya le kuJuly. Lokho ukuthi-ke the salaries wona they were 100% implemented. So-ke liqiniso lithi ama-salaries according to le ndlela lebekayikhokha layi-recommenda consultant isho ukuthi the implementation itself will be staggered into 5 notches la kuma-salaries. So the first notch iba semnyakeni wekuqala, i-notch yesibili iba semnyakeni olandzelako until kuphele 5 years solo sinotch. That is why-ke nasivumelana lapha sasayina ivumelano yokuthi the next salary review will be implemented in 2030. So lokusho ukuthi-ke umnyaka wekuqala sibe ku-notch 1 kusukela mhlaka 1 April 2025 kuze kube mhlaka 31 March 2026. Iyaqala ke-financial year yahulumende nga-April ukuthi sesingena kumnyaka lomusha. Umnyakeni wesibili we get to the second notch. Lokho ukuthi kulo mnyaka singena ku-notch 2
kulo April. But the government ugcine ala-ke ukuthi sinothe nakala-ke ukuthi sinothe government uthi yena ude imali uthi manje i-implementation isengabi 100% isengapheli implementation itawuphela ngaJulayi. Sicela-ke kuyichaza lapho comrades ukuthi iqiniso lithi i-implementation of i-salary review iyawuphela nga-2030 hayi ngaJulayi. And lokutayenda ukuthi iphele ibe fully implemented kwekuthi lama stages onke angeciwa which includes the notching itself. Lesinye isigaba sesibili nje lesingena kuso lesingena ku-notch 2. So ke uhulumende ugcine ala-ke ukuthi sigcine implement wathi manje asisengaqedi lokuyi-implementa abasakhona uku-implement i-notching. But efuna sikunake-ke ukuthi sesichazela ngetafuleni kwaba khona ukuthi bacela kuyochaza i-GNT labamelele uhulumende bacela kuyochazela uhulumende lokho lesisichazile ukuthi bayabona lokho kufanele ukuthi lesinonje. Uhulumende wabuya ubatshela ukuthi kude i-budget lababuye basitshela bona ukuthi manje bede imali kude i-budget yaloko batayibhadala eminyakeni yokudala batasinothisa eminyakeni yokudala. Lokho kusho ukuthi eminyakeni yokudala siya ku-notch 2. Lokho kusho ukuthi unotsha now sesiyoceda after the 2030. Lokho kusho ukuthi-ke ngaleyo ndlela they are trying also to push the salary review ya 2030 because seyichubekela embili. Sithi-ke thine akukho emthethweni lokhu nakwentako government umuca isebenti right yabo yokunotsha ngoba savumelana vele and nemthetho wakhe uhulumende uyavuma ukuthi sitawunotsha. Siyavuma-ke ukuthi njengoba labanye ba-understanda vele labanengi bethu ikakhulu the trade unionists they understand it properly ukuthi this is a dispute of right and a dispute of interest. Now a dispute of right vele kulula ukuthi uboshwane nangabe there's a dispute of right. Naye-ke uhulumende uvakale as-advisor vele nasisakhulumisana ukuthi yini ningaye enkantolo. Lokho kusenda ukuthi sibone ukuthi kahle kahle uhulumende nakathi asiye enkantolo une-history lesinayo yokuthi ijude inkantolo uhulumende uyadecide ukuthi uyatifuna ukuthi kuhlonipha lesi uma lesi akafuni ukusihlonipha. Sinato and simchazele itolo dinenge kakhulu lesinato esinebufakazi ukuthi uhulumende akatihloniphi. Lapha siphushela khona nje ukuphushela lapho athi khona ukuthi noma tingaphuma ithini inkantolo yena utawukwenda nokulakufuna. Asisho-ke ukuthi sibonge ukuthi sisebenza itolo letithethe isikhathi sato saspenda imali takhe tenyuka taya eMbabane lapho khona bekuthathe isibhekeletele sisayokhulumisana nabo. And-ke uhulumende bekuvakala ngathi siya-negotiate. That is why aze afika khona uhulumende lapho khona athi uva ngathi unnecessary ukuthi nikhuphuke niye eMbabane niyophiketha because negotiations are still underway. Comrades, kude indlela lesinga-negotiate ngayo i-notching because i-notching ngisho ngathi it is a right. A right cannot be negotiated. So the uhulumende must give us what belongs to us. Lesifunako i-notching. And isebenzi takuveta ngalokho sobala ukuthi nangabe kude i-notching asekume balona lelo holo la April. Iholo lesitawukuta kubo babheke iholo lesitawukuta lila notch 2. Nangabe kude notch 2 lingapi. Uhulumende uvetile ukuthi ubona ngathi kuyamdulela nyalo ukuthi wonke umuntu usuke ku-notch 1 waya ku-notch 2. So le mali kutawudzinga imali lenengi kakhulu. Sikuchazile nakuye uhulumende ukuthi kube i-choice yakhe uhulumende ngoba nakucala samchazela nasisakhulumisa yona le-salary review ukuthi sifuna notch to notch. Wathi uhulumende manje ngeke ude imali ya notch to notch. Ebe uhulumende wakuvumela ukuthi kube notch to notch. Ngabe kunebantu losikhuluma labangadzingi kunotcha ngoba besitabe sebafikile ku-notch 5.
So nyalo wonke umuntu kumele asuke ku-notch 1 aye ku-notch 2 because government wathi yena uvuma ukusimikisa ku-notch 1. So in that situation lesibuyo uhulumende neyakhe, and uhulumende akangafuni-ke lesolo sikusho ukuthi akangafuni ukubenefita ku-mistake yakhe. It was her mistake ukuthi uhulumende adecide ukuthi imali noma i-salary review ayibhadale in staggered manner bese ingafuni thina, and akangase-ke sokuya kuyositshela thina i-excuse yekungasinike i-notch 2 ukuthi is because yena ubhadala le-salary review in a staggered manner. Kuvuma staggered manner, we were not waiving our right to notching. And the staggered manner lakhuluma ngaso yena ukhuluma ngemali yama-allowances lesebe nemali ye-back pay. It has nothing to do lokho with notching because ama-salaries that implementation yawo is 100%, and kude-ke lesikweletiwa kona kuma-salaries sekuthi njalo-ke sosikweleta i-notching ngoba sesingene kweminyaka lasinotcha siya ku-notch 2 utawubade lasikweleta kona, but ngeminyaka wa-2027 utaphinda sikwelete notch 3 sikubheke ukuthi kuhambe kanjani. And njengoba besikhulumile na tiphindze-ke tisebenti takugcizelela nayitolo ukuthi nangabe kude notch 2 uhulumende akeme sifuna imali yakhe kuna notch 2. Sibuyile-ke sahlangana emva kokuthi sithembise nayitolo SPSUs ukuthi vele sisetawusebenza, we are going to take serious action. Kuthatha serious action going forward. Lela asijaye khona uhulumende enkantolo sisetawuqale sisebenze. In fact angeke asicabangi lokuthi sitawujaka kuya khona ikakhulu ngoba sinawo nathi emandla letinye tindlela esingatisebenzisi. Sisetawusebenzisa tona kwanyana, sisebenzise tona until tisho otherwise. Kune resolution ke lesesikhulume nayo nyalo kulo mhlangano lo, ngidawucela nje kuniketa emengameli eceleni kwami achaze ukuthi sesivumelene ngani nyalo. Batawusebona ukubhala la eceleni kwami lesihamba nabo bayachaza ukuthi ema-logistics implementa what we have resolved today as PSUs atawuhamba kanjani ukuze sokhona ukuthi we make sure ukuthi pressure is mounted ku-government aze asinikete le mali. Asichaze-ke comrade ukuthi some people kuletinye tindzawo they are viewing lokuthi thina we are demanding our notch 2, they are viewing it as a political stance. Comrades, there is no political stance that we are pulling demand what is our rights. Siyeva sengithi inkulumo Samuel lithi sifuna kuphatamisa ini labafuna kuphatamisa whatever lokukhona evele labagodle notch 2. Na unganiketa tisebeni notch 2 ubone ukuthi kukhona ini lokungahle kube nenkinga evele. So ke kwanyalo nje sifuna notch 2 kuphela lesidimandako ku-government. Angeke size sibheke eceleni. Ngicela kuniketa mengameli eceleni kwami kube achaze ukuthi emhlanganweni lesiphetha kuba kuwo nyalo what have we resolved. Ngibonge mengameli. Sibusele babukeli emakhaya kusebenzisa uhulumende tonke ikakhulukazi emalunga asinathi anabawu asinagaba newaSwati Hussein. Mangameli eceleni kwami sosinikile i-background yalokwela ukuthi sibe lamuva. Alright, sifuna kusho-ke ukuthi le mali lebesolo siyifuna kuhulumende noma leli esiyifunako ye-notching imali yethu lengale kuhulumende. Lokho ukuthi uhulumende la angasiniki yona in a way uthi le ngcenyana yethu imali lengale ngakuye asiholele thina esisebenza esingeke sikwende lokho thina ngoba yethu le mali esidimanda ngale nasithi nje i-right kusho ukuthi kunele uthole thina lungale kuqasha ucela lo la angasasiniki-ke because le gap each and every April iba khona lo ukuthi kufanele phela ukuthi ungikhuphule ungibeke lapha ngale nothi. Ngiko-ke sikuviwa njengokuthi uthi asiholele thina-ke leyo ngenyana leyo. Kunenge vele lapha kwendile kithi uhulumende ukuthi sigcina sifanda thina, but this time around ngeke size sivume lokho. Le mali yethu le siyayifuna
njengoba kwala yena uhulumende nasinegotiator noma nasesitawufikisha le collective agreement ye-salary review nasithi isebenti akatiyekele kulama notice labebhibheleti kuwo kube kunoshithumuthi umuntu lo notified aremain notified wala wathonga sekuqala nothi 1 ukuthi asinochisa eminyakeni olandelayo lesenginyalo asentalo sekuhlukile kunalo sesavumelana kulandela lokhu ukuthi uhulumende vele uyakukhombisa lokuthi ungitsotsi sitawuthatha-ke nathi i-action letawuthi ngemsombuluko sithi kuwo wonke lobukele nalo sekhaya nalo bengingakhona ukuthi ixolo siyacela ukuthi balungele siyahamba siyawudeliver i-petition sitawuqala i-public service senyuke siye lapha e-cabinet until and unless le mali lesifunako ukuthi siyinikwe njengoba iyi-right yethu angeke size siyekele kwenta lokuvakasha kwethu sivakashele i-public service and i-cabinet baze basinike le mali lesiyifunako kunana kulokusho ngumengameli-ke lokungasekugcineni lokuthi mhlawumbe sesibonakala sibantu labafuna ukuphatamisa nangomcimbi lomkhulu welizwe loTaku siyacela ukuthi laba babuka kanjalo asebakubuke vele ngokuthi labafuna ukuphatamisa lowo mcimbi lawo nalabakhethe ukuthi kungu-April kwathiwa ukuthi kuta lowo mcimbi lowo bese bala nenothile nabo-ke bantu labafuna babuke ngeliso lethile ukuthi ingabe vele inhloso yabo yini ukuthi bale ngale nyanga lela bathi ngokuthi vele kunemsebenzi lomkhulu welizwe loTaku ngeke thina siyekele kufuna kwethu ngoba nakho sekunemsebenzi welizwe loTaku thina silamba noma kufiwe silambe noma kunemsebenzi welizwe so lokuyimali yethu sikufuna njengoba kunjalo ngiyabonga ngicabanga ukuthi ama-logistics alokuhamba sengawunika bomabhalane bawachaze ukuthi atawendeka kanjani thank you. Sivusela malunga, sivusela msakathi, sivusela malunga onke ama-PSUs lasemakhaya. Thina bathu umsebenzi-ke yisho ukuthi kutakwenzekani ngalo msombuluko bese simemedele bona bomengameli bethu ema-PSU ngokuthi as ama-PSUs aprovide amabhasi uthola tifundza letine laba khona lamabhasi atawuthola tisebenzi yembabane siyawuthula umcwasho noma i-petition lekhomba ukuthi asikaneliseki noma asikajabuli ngalesinqumo lesifuna kuthathwa nguhulumende sekunganotshe sifuna imali yethu ngakho sonke lesisebenti lesikhona lesingephasi kwalesambulelo salama-PSUs lesihamba ngelibhoko lesisesesisha nalelithuba lokuthi siyotivela noma siyotivisisisa kakhulu bethu siyobakhombisa ukuthi asibhokoti kangakanani sifuna imali yethu kude lokunye lesikufunako sifuna i-notching kuto tonke tisebenti telive lakangona. Kwesibili-ke lesisasikusho ukuthi lamabhasi akasiwo e-union yinye lengephasi kwama-PSUs alama-PSUs onke ahlangene oma-4 ngakho tonke tisebenti lasithi nemekela khona ukuthi awuchamele mhlawumbe inhlangano kufuna abantu ukuthi babhalise ngesikhathi ngoba angeke abe maningi lamabhasi lesitabe siwakhipile kodwa akhona amabhasi vele atabakhona bhalisanini ebuholini bene lobukhona kulawo ma-regions noma kulawo ma-branches laphethwe ngama-unions zethu lesinawo omane bhalisani kibo ukuthi wena ufuna kuyembabane ngemsombuluko uyofuna imali yakho yenothi siyanicela-ke basebenzi ukuthi wonke lokhona losisebenzi lonebuhlungu nekunganothi naleli thuba lokuthi sihambe siyawubakhomba kokuthi sifuna imali yethu onke-ke amahhovisi lakhona kulabasembabane ikakhulu lawa lesisebenta hulumende kiwo lembabane ukuthi phela phumani nani sihambeni siye kuyawuthula i-petition yethu kaNdlunankulu ecabinet sisasisho lokuthi sitawusuka khona lembabane la sitawusho khona bababhalane batasitshela i-assembly point noma amabhasi satasibisela kuphi sibuthane ndzawonye sihambe siye kaNdlunankulu siyothula umcwasho wethu ukukhomba ukuthi asithokoti ngalesinqumo labasithathayo sifuna imali kude lokunye lesifuna kusinika imali sitakhomba ukuthi lesivele sifuna imali ubone
sesijabulile kwamanje asikajabuli neze tonke tisebenta tiphume ngalo lo hlobo sihambeni siye embabane amandla bhala utasi uyasitshela ukuthi sihlanganela sibonge kakhulu sivusele kuwo onke amalunga ema-PSUs la sibukele kulesikhathi njengoba sekubekiwe baholi sabashito netizathu setikhona kuqhubeka nama-logistics ukuthi umuntu asho ukuthi etisebenzini tembuso emabhasi atawuba khona njengoba kuthiwa atabakhona-ke emabhasi kusibeke ukuthi ayosibeka khona e-public service. That will be our assembly point. Sitawuse sisuka-ke e-public service sesiya kaNdunankulu kodwa-ke sitawugcina i-public service kwethula leyo kugcina i-petition ngekucala sitawusukela khona siyoyethula kaNdunankulu bese sesiyabuya-ke siyokuyithula e-public service. Besingacela ukuthi emalunga atilungiselele azame ukugcina isikhathi ngoba emabhasi atawa netikhathi ngoba kwadise ukuthi kuthula i-petition kubita ukuthi kube netikhathi letitsite lesitawukhona ukuthi sikwente ngato emalunga. Umuntu bekangacela nje ukuthi asiveleni ngeluthi lwethu sitawukhona ukuvakalisa tikhalo tethu and sisho lokuthi cha nahulumende sesimbhalele soyadi ngalo mbuthano so sesibheke ukuthi kubede lokhu lokutawenteka and nemaphoyisa sibheke ukuthi nangabe atayithola information nawo angeke aze asigibe ngalutho ngoba sicabanga ukuthi yonke indlela labefaya stilandzele siyabona. Comrades, cawo ukuthi information seyiphelele macabanga wethu befuna ukuthi sikwende comrades lokho ukuthi uvele uhambe uthathe emateka akho ngaleli langa langomsombuluko uthathe ijazi lakho ngaleli langa langomsombuluko ngoba kumele ubuye ebusuku ubophe nje uphathe nesagila sakho wendele ukuthi na ubuye ebusuku ngaleli langa ukhona ukushaka ilwane endlebeni ase ujike ubuyele emuva kombethi kuvakele ngandlebeni ukuthi umende ufuna ukufaka i-PMS kuze sitonotsha ne-PMS i-PMS lesayana amacabanga ngoba angeke-ke bese sekubanjwa imali yethu ngokuthi umende umyelelisa tinto esingakavumelani ngato esingavumelananga ngato le fight lena macabana yi-fight yesemkhathini yokufa nekuphila babonile kokuthi-ke comrade umaster bavumela sanganotshi lonyaka asiyowuphinze sinotshe comrade ndawukhumbula bathi bafuna kulinisane bakwenta nga-2016 lapho khona sahamba 4 years sithola bo-0000 so-ke comrade sesiyikhulumile le ndzaba isikhathi leside and sewushito uhulumende kokuthi ngisho nalo 85% ngeke simuve ngaJulayi akunamali yokudlala la imali itaye emisebenzini lemikhulu comrade sithi-ke asinitshele leyo-ke emacabana noma bangayifaka imali comrade lokushintsho sithi sicela ukuthi beme nani nabo ukuthi sicela ukuthi beme ukuthi kufakwe imali lete nos 2 noma bangayifaka-ke le mali iy'tele nos 2 ngoba siyabantu ukuthi bayanyonyobisa macabanga ngemsombuluko siyahamba thina sifuna nos 2 uma ngabe bafuna ukuthi singabuyeli embabane noma singayi lapho batabe bakhona khona kuleli viki elisuwako batawubonakala bekombethe ukuthi bafake imali bangayifaki-ke le mali ikombethe sitawubalandzela lapho batabe bakhona khona uma ngabe batawunyuka bayetule emoyeni sitawe emoyeni uma ngabe batawungena emantini sitawungena emantini uma ngabe batawungena emhlabathini sitawungena nabo emhlabathini nabo batawungcwatshwa sitawungcwatshwa nabo soloko solo sifuna imali yethu thina nawo batabe bakhona khona mabaya emshadweni comrade siyahamba siyofuna imali yethu emshadweni lapho batabe bakhona khona kwethu nje kulula macabani sifuna imali yethu lokunos 2 libe basebenzise wona kulo mnyaka ophelile kokuthi we are going to not 1 because in the next financial year everyone is going to nos 2 and this is the financial year asifuni-ke se-public service account siyadlala asidlali la futhi asidlali naye bene-cabinet asikho emdlalweni na comrade asikho emdlalweni comrade
silungele le comrade ukuthi uma ngabe kutawubonakala ukuthi ngathi kunalabo labanemandla bafuna kusebenzisa amandla comrade silungele nathi ukusebenzisa amandla ukuvikela ngaleli langa lokusebenza macabanga. But it is going to be a peaceful petition delivery lapho khona sitabe sikhombisa nje ukukhala kwethu ngoba besendile itolo asilula muntu nephinde futhi silwise umuntu comrade ngoba esihlala singalwisi umuntu macabanga. So uchazile ke president laba bese bafuna tikhundla ngathi bathi manje sinezinda lokhu ngoba kunjeyana kube bebathi ukuthi kunjeyana ngabafaka imali ngesikhathi bekutaba bede konke lokukhona nyanga. So bantu labanenkinga nephathi lenkulu letabakhona eveni cabinet ihambisana ne-government negotiation team lengafuni kusiniketa imali leyo. Khumbuleke comrade ukuthi i-cabinet yayithola yonke imali yayo kude imali leyasala kanye lamanye ama-politician ayithola yonke imali yayo. So kwasala imfukuta yodwa yakayithola imali. So nineti imfukuta and deserve imali comrade ukuze babone comrade asikete imfukuta everyone on Monday cela ukuthi sisambeni sembabane labakhona kulifta labanye kulifta labanye comrade labakhona kugibeta labanye kugibeta labanye macabane ngalelanga. But nje ema-branch nema-region nabo-shop swat basibambise ukuthi kuyiwe embabane. Lofuna kuthatha certificate nalofuna kuthelela imoto akaphangisa kwende lokho kusasa ngoba ngemsombuluko emahhovisini ahulumende njengabe kukhala emabhungane sithi asikhuteke nabotishela labafundisako ukuthi nifundiselani thina sifuna imali la ukuthi imali ithatha le mali yokufundisa akuthi niya etikolweni ngalelanga sitawucela-ke nemango igadze ukuthi kudeni esikolweni ngalelanga gadwe banga ngalelanga njengoba sekuvakeleke bajako ukuthi vele kusetshenziswa nkwe kuleyo mnyaka sicabanga ukuthi-ke kukhale nkwe ekungeneni kwemali yethu lapha ebhange nena-note 2 bekunene kwahlakaniseke phela kokuthi akuthelelwana la siyawubonana comrade nomsombuluko macabane letinyonyana leti tibone ukuthi ema-resources ato awachanele kule fight le setawuhanjwa-ke comrade uma ngabe uhulumende sola kafuni ukusinika imali yethu setawuhanjwa asiyile sitibeni nathi uhulumende afuna ukusisa khona enkantolo lokusitiba sabo ngoba comrade nawufuna kulwa nengwenya wathi utawulwa nayo esitibeni ingadi ekuqala letawubonakala lapho bekunene vele kutawubonakala sokuthi yakho leyo ngadi leyo. So labathi asekhona sikushito-ke etafuleni kokuthi hulumende une-history engakulandeli tijubo tetinkantolo kunetijubo letintsathu letakhizwa tinkantolo letithi manje president wasinatha akaniketwe imali yakhe phinde futhi abuyele emsebenzini namhlanje kusona akayitholi leyo mali. Abuya nemaphoyisa lamancane asiwina sijubo enkantolo kokuthi akaniketwe imali yayo ya-first 2 namhlanje kusona akaniketwa leyo mali. Wabuya na former spokesperson Alpheus Nxumalo yathi inkantolo akaniketwe imali yakhe abuyise emsebenzini namhlanje akabuyisele emsebenzini. Uyalayeka-ke kodwa-ke Alpheus kule tunto bekade ikhuluma ngapresident wasinatha ningamniki Alpheus imali le pensione leya ningayiniki imali funa ife nje ibulawe stress ne-stroke le pensione leya. Menyanye kabi lo mfana loya Alpheus nebubi no siyabonga comrade. Ngicela ukuthi sithathe imibuto nangabe ikhona imibuto lengaba khona. Yes, go. Ngicela ukuba nje I think naba ukutsala ngicela umenza siyaba ukuthi mamesile sijala kubantu abadala bonke nabamisa number 2
Now siyabonga umbuto nguni lokukhona ukuthi lekufuna amaswati konke understand i-activity yaMonday akusiso siteleka ucala ukuthi understand bantu ke baye abakhona ukuhlukanisa i-demonstration nesiteleka kanti siteleka siyayathi process yesiteleka ukuthi kwente kanjani and ke ema-issues esiteleka awutelekeli indzaba bengala nje processes sicala kube ne-deadlock bese niya-conciliation emva ya-conciliation niye ekubhalotheni nivote nivotele siteleka sineke asikaze sangenela siteleka kwanyalo lokukhona ukuthi we are going to deliver i-petition lokuyi-activity yema-unions. So it is within our collective agreements that we are going to do union duties during working hours. Kungako ngalesibili tisebenzi ngase tibe tibuyele emsebenzini sitawubuka nje malanga phansi kumbe ngalesithathu siyabuya siyolangabe solobangepha siya deliver petition ngalesibili ngalesine tibuyele emsebenzini ngalesihlanu sibuye sideliver petition inweli kanjalo kokushiyanisa emalanga buye kuhambe kanjalo lokho ukuthi sitabalansisa bonke kutawa khona umsebenzi phinde ngale activity union ichubeke lokwenda ukuthi singayi esitelekeni on this particular matter it is because it is not a dispute of interest but it is a dispute of right lena ke vele utawufuna sisebenzise nje bona lokwendlisa kukhala in fact petition delivery kwendlisa ukukhala kwabo so everyone has a right yokukhala hayi ukuthi ukhala naso ufika ngabe uphelekile kuphela ungakhala nje nasemsebenzini ukuhamba uyisebenzise ukukhalo ubuyele emsebenzini usebenze asiphinde kule yesibili lo ibukile lena lethi processes asendiwe i-secretariat yethu because aqala i-stage so sesikwendile fanele kwendeke first stage sifuna ukushurisha emaswati konke ukuthi i-Public Order Act sidayilandzela we are going to comply kuyo njengoba injalo sichaze ukuthi Industrial Relations Act sidayicomply kuyo njengoba injalo thina we are legal institution silandzela imithetho yelizwe so ke utawufisa nangabe kunemonakalo lonjani vele ukuze bashaya kubuka naba labephula umthetho ngoba labephula umthetho kahle kahle ngunaba labaphule General Order A 208 labaphule General Order A 208 lekungavu so it is the first time in fact aswathi ukuthi kukhona uhulumende lokuphula ema-frameworks lakhiwe ngumi and bese ukubheka ukuthi labanye abantu batawashonile so ke siyawucela ukuthi understand ukuthi cishe konke kufanele sikwende sitakwenda kwanyalo kufanele sikwende up to this level we have done it asibone nomsebenzi sicela kuvalelisa sitawubonana ngomsombuluko sichubeke sihambe silungiselele comrades umsombuluko usethu amandla